Ya uni usok ngisi ong usok pedok. Pi ong usok ayu ne. Ngabang bah ayu ne. Misalnya kena mangi kibun bah kan kimi hi. Dekat ang ya kisngi kipor. Lanang duna ki jaka. La shnaying, la shna ki surok ki aka kini ki sedang menduk jaj ki sormo. Ten re minta bang wan sini sinong kendong umi hi kan. Te dang ningkong aklem tip ra bade une kat bompat phu kat bompat sok kan. Te ngapet usla pat ngong ni ikop long pam hane sula. Idon hi ita ijing itu ita ibor itu te ba ude ubalong hi ban bam. Dala sok ke ngasa kendet ben riu oh ude usok pedok. Te pi kot usok ayu yo ne. Bes ru baki knyang kim tre ban bam yo ne. Te bes bah kan mden kam ban ai da wai mden kam ai ba ulong ba temo. Te rai ya uni te saya syat jhur bah uni upang bah pada sedia berupan te kilawan ki knyang pa yem kila pa mi ni slan dan sipon bah te ban penyap ru las ngujin jar bah kan te ki knyang nama pa kipun temo te rai mentu kesngi pangale komno mensimit mencisngi masyo da uding ami te ki knyang penyap komba arputeli don hi ki bang yo penyap da malas penyap baki buon pi pet la lut kini ki pet yi la pam lut yi kat ne lut sla pro khoi to la pam lut ki nyang asyo dang kem step tang we nyang don shu ulaya pet imat ulaya perkat tharangin ya syong hang ni ngin saya yap yang ni pet no na ngini ngin no me syong rah ni hayeng sungan ke brio ngala sumudur kum tahi kan namar bada king am step tang boy rum dan surah rek ya jingas not the pi hi pe la lut dan surah ki slap uni bodan slap ulong kum ni pe kini bala lut ka sla lut ki sla par kha yim to alut ki sla ngapa ngam perkhat ba kini pet nga ong tong sa penyap yang la syai yang sa penyap yang gitu ki basa tamada king ki la pet lut dan kenyang surah kan hang ni dengan so komen kan nama ba pudina ru umbam re telese mjubam kenyang here pudina ngamla ban tibi kita ki salat ngam yi re babam ni ki so khia ibang athung balan mo te so tenat ba syong senong kendong te ngai ngo utrai